nibyo mu buryo bugoranye kandi bukomeye burimo inzitizi zihambaye twongeye kwinjira ku butaka bwa Ukraine ku mirongo y'imbere ku rugamba. Turi ku munsi wa 341 w'intambara yatangiye mu mwaka ushize 2022. Perezida Vladimir Putin muri diplomasi yaravugamo ibintu bitandukanye ngiye kubagezaho. Nubwo ibiturika bikomeje kwiyongera mu burengerazuba bwa Ukraine kandi ibihugu by'isi by'uburengerazuba bikaba byaramaze kohereza Ukraine ibifaru byinshi by'intambara. Hari amakuru agiye ahagaragara avuga ko intambara izahagarara bivuye ku bushake bwa Moscow ya Perezida Vladimir Putin. Ikaze mwese kuri izi paje zikomeye kuri politiki na diplomasi. Iyi ni Bwakeye TV News. Nshishikariza utarakora subscribe, ukora subscribe, like, share ndetse na comment kugira ngo ujye ukomeza kubona ibiganiro byacu bitandukanye. Ku rwego mpuzamahanga, intambara ya gatatu y'isi niramuka ibaye, byose bizahinduka umuyonga. Ibi byatangajwe na Visi Perezida w'akanama gashinzwe umutekano k'Uburusiya, Dmitry Medvedev. Yaburiye abifuza intambara ya gatatu y'isi ko iramutse ibaye, ibintu byose biri ku isi byahinduka umuyonga. Medvedev yavuze aya magambo asubiza Minisitiri w'Ubutaliyani Guido Crosetto avuga ko Uburusiya bwinjije ibifaru muri Ukraine. Nk'uko ibiro ntaramakuru bya leta y'Uburusiya TASS byabitangaje, Dmitry Medvedev yatangaje ko intambara ya gatatu y'isi iramutse ibaye, Uburusiya bwakoresha intwaro kirimbuzi, isi yose ikaba umuyonga. Reka tubyite umunsi. Iyi ni Bwakeye TV News ikugezaho amakuru atandukanye muri politiki, siporo, imyidagaduro ndetse n'ibindi. Nshishikariza utarakora subscribe, ukora subscribe, like, share ndetse na comment kugira ngo tujye dukomeza kubana mu biganiro byacu bitandukanye tukugezaho umunsi ku munsi. Ciao.